ซึ่งมาฮอดวันที่22มีนาคม2026นี้ได้เกิดมีพายุหมากเห็บตกลงมาที่นครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้หลังคาเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักเสียหายเบิดทุลังเอ้ยเบิ่งแม่แถวบ้านน่ะไทยปึ๊กราคาบ้านเฮานี่มันบ่ปานใดพุ่นนะมึงเบิ่งบักเข็บนะมาเบิ่งนี่นะว่ายมันมุนจังได้พุ่นนะพุ่นน่ะบักเข็บนะสูสั่นเบิดหัวเพเบิดเบิ่งแถวบ้านน่ะก็เจ้าแห่งหลายกว่ากูอีกตายแล้วมันหมดตายแล้วเป็นมุนหมดละเกิดน้อยก็เคยเห็นดีเด้อพี่น้องเลยตายก็ถือว่าเป็นความเสียหายที่หนักหน่วงเนาะว่าจะเป็นคนได้รับบาดเจ็บก็มีหลายแล้วก็ยังมีการเสียหายเครื่องของอยู่ภายในเรือน เพราะว่าสังกะสีหรือว่ากระเบื้องมันโปรดลงแล้วก็จะเฮ็ดให้อุปกรณ์การนำใช้บ่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆก็เฮ็ดให้มันมีความเสียหายหนักเนาะก็เป็นแนวใดก็ถือว่าได้เสียไปก็ขอให้ทุกคนจงมีสติระวังตัวในครั้งต่อไปเนาะและก็ขอให้ทุกคนสู้ๆเนาะในเมื่อเห็นแบบนี้แล้วมันก็สะเทือนจิตใจเป็นอะไรก็สู้ๆเด้อพี่น้องลาวเฮาหมดทุกคนในเมื่อพวกเขาเห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วสู้สภาพเฮือนฝนเซาปักเห็ดกับเซาสภาพเฮือนข่อย เป็นสลงจังสิเลยสิอยู่จังไดนี่บ่มีบอนสิอยู่บ่มีเครื่องสินุงอยู่ดาดฟ้าแล้วเดี๋ยวนี้นะฝนอย่างคือมาทรมานเทเด้เฮ็ดให้บ่มีบอนสิอยู่สินอนสิกินแล้วพวกเจ้า小有木有好得力啊，去包了，有的话得这种你能办错的了。bây giờ yo do ku yo she ta mo li no leo
cha thơ bự kì trong đi nó ta đi lỡ nó không đi xử lý trong đi cha sơ bị tú à số chỉ mò số qua số mà nó bây giờ mua bự khó tư liệu bây giờ là chỉ muốn hả thì á sử dụng bự khó tư liệu tôi nhớ đây phá hư cái nhà nó sẽ bị chết trong đi nó hay rồi nhỏ đi chơi còn cho là chỉ muốn hả chỉ là chỉ muốn không ai trả đấy trả đến phóng lần tàu đấyเบิ่งสภาพเดี๋ยวนี้เบิ่งหูจักสีว้าวแล้วนี่ยันตู้หลอดหน้าโจนร้อนๆเจngười bông chọn nó nương lần tàu chỉ tàu cấp bướng nó hử cho mà nó tê tê nhá chọn nó mà nó tê tê liều chế xíu bao nhỏ hậu chế nó liều nên sẽ bứt chế hết trongนี้nó là xưa là chỉ một con giờ là chỉ một chơi bự chỉ một chơi nhỏ này cho cùi cha liều vì nhóm tuổi lũ soi viếng khăm ơn xịt khuất nó sẽ của lũ trẻ chơi trong nên nó ta cho cùi nhỏ khó tư bé trên tàu bé ta hao trên tàu của tú là ta hao trên ok con nào của tú trẻ qua đi qua rồi nó trở tiền bé chỉ muốn trẻ nhỏ bé dùng một nhỏ khó tư chỉ muốn theo bự dùng một nhỏ khó tư nó sẽ cho nó giá trị tao ta đi đâu tí tia chúng phơ chỉ tao ta liều đâu tí tia để cho nó hả thằng này thằng bao bà san nó chấp là được của luôn năng cho món nó có nhỏ đi trà đi chỉ bao liền chỉ bảo有还一了路对只保有他都扔对里了小用木鸟里家小用木不可对的这几个地那把山水rồi vô bự khó tư liệu nên ta có xe được nước sẽ trong này rồi vô nhỏ đi trà còn giờ thả là chỉ mua cho bự là chỉ mua đi lại rồi nhỏ đi trà rồi bự đi trà rồi đó đi trà con lưu heo nó từ bỏ về ban thu theo là lúc trẻ của ta đi nó đi là nó cho họ viếng khăm bằng xịt khuôn nó họ viếng xưa viếng nó họ nắc con luồng đỡ bằng xịt khuôn bán viếng khăm đấy giờ nó là tơ ta đấy lúc chế rồi chế bữa ta bên hồi cho hồi น้ำก้อนอ่ะ
bảo yo gió chỉ bảo yo bự chỉ bảo yo ở nhà đi yo chỉ ra cá chế pla điเลย ngoài thế em mất rồi có bị lọt chết đấy rồi cho xe na xung hoa này hoa mi tua có một cửa chuông mà nó tôi nói yo tôi phải tao cô quay thì yo mua nhỏ họ tư yo bự họ tư nó nữa chỗ tụi nó chè thiên thông ta hậu chè qua liệt quang em na bà su là su ở tụi gì tê su vậy bé tụi mình nó chè qua liệt quang để mẹ bé dùng bự họ tư bé dùng nhỏ họ tư rồi chị nói bà hiện ai cái kho chỗ có luôn thế chỗ có tự xin lỗi số như xong này à như xe đi chơi là chỗ đó nên sai là nên đâu bỏ theo nữa bữa nào có sữa rồi á tao bữa nào đấy chỉ có bà bỏ tao hỏi vô liền vô bữa đi cha hết rồi thế là chỗ gì tu ơi cha nó bà hai à chúng ta cho nà chúng ta chỉ nà rồi em nà cái này giờ đi cha sữa hả mà nó có dùng một bữa khó tư à hả nhớ xuyên cái liền lỡ lên đó sốแต่ตกใจเฮ้ย ใส่เบียร์ไม่น้อยเนาะ หัวเบิดเฮือนน่ะสินอนจังใดสิอยู่จังใดบ่เนี่ยโอ้ยต้นสาดฟ้าเอ้ยไม่เฮ็ดหายปานนี้เนาะบ่นอนเลยโอ้ยต้นสาดเนี่ยเงินลูกเบิดเนี่ยลูกเบิดเงินน่ะมันบ่นอนน่ะลูกเบิดฟ้าเอ้ยโอ้แต่ตกใจเฮ้ย โอ้ยต้นสาดเนี่ยเงินลูกเบิดเนี่ยลูกเบิดเงินน่ะมันบ่นอนน่ะลูกเบิด
ฟ้าเอ้ยว่าเบิดเฮือนน่ะสินอนจังได๋สิอยู่จังได๋บ่เนี่ยโอ้ยต้นซานฟ้าเอ้ยมันเฮ็ดหายปานนี้เนาะบ่นอนเลย ใส่เบียร์ไม่น้อยเนาะ อืม